On va avancer en parlant l'arabe, le français, l'anglais, toutes les langues, pourvu que ça nous enrichisse. Et cette chanson vient d'une histoire d'un couple qui habite la partie anglophone du Canada, dont les enfants n'ont pas appris à parler le kabyle. Et un jour, ils ont voulu les emmener, enfin, ils ont décidé de les emmener en Kabylie pour les laisser là-bas seuls dans le village avec leurs grands-parents, pour qu'ils apprennent le kabyle pendant 2 mois, peut-être qu'ils vont être initiés. Et 2 mois après, les deux parents reviennent pour entendre leurs enfants parler le kabyle. Ils ont trouvé que ce sont les enfants du village qui ont appris l'anglais. Donc ça montre un peu le côté accueillant et hospitalier. Et c'est vrai que moi-même, je me rappelle quand j'étais petit en Kabylie, quand je rencontrais un Français, je ne lui parle pas en Kabyle, j'essaie de lui parler en français. J'ai rencontré un Allemand, un touriste, j'ai voulu lui parler en allemand. Et c'est une pratique chez nous, c'est une preuve d'ouverture. Voilà la chanson. Hidayet res, quelle langue dois-je chanter? خاص ولكن دا حساس كراس n'est pas assez. هداية الراس مسلي غصت قبايلي يهدر الجنسي لجناس يرنا نتعرف داروني بيني دايا عساس لقبايلي تنغاتي دير خفنا الفهم في نساس يحبرني لابني بيني دايا عساس كندير في مسلاي شراد ملان فات الراس تقبيل رقديش سين رقديش سين ننحوم ولما يبعدوا مشوار نسلوم بس نزرد الدعاء أنا مسلي فقبيني ترنو تعرف فارومي أويت كان الغار ننحوم ولما يبعدوا مشوار نسلوم خاص نزرد الدعاء أنا مسلي تتركي تشين واتك تقنيزي أويت كان شربني اللذة مذاني خدمنا كوينو بزمان الارتست نغذبر زيدان والشغل الشعباسي كان شربني عنان مكان السستوتان الجاية دينك ذا مذان المذان دينك ذا لهنا ذا السر ذا لهنا ذا السر ذا السر ذا السر ولما يبعدوا مشوار نسلوم خاص نزرد بني الدعاء أنا مسلي تقبيني ترنو تعرف فارومي أويت كان الغار
quelle langue dois-je chanter?